достарыбыз, менә без бүген насыйп булгач, Аллага шөкер, сезнең янга да килеп шушындый матур концертыбызны сезнең белән бүлешергә уйладык. Исәнмесез? Хөрмәтле дуслар, менә исәнмесез дигәннән инде без күп якларда йөрдек, инде Чакмагыш, Бакалы, Тоймазы якларында йөрдек. Инде бигрәк нык илһамланып сезнең белән кайтып, шул үзебезнең илһамнарыбызны сезнең белән аралашырга һәм инде сөенечләребезне уртаклашырга уйлаштык. Шушылай итеп залларны тутырып, матур итеп килеп, иркенләп, бергәләшеп, сөйләшеп, серләшеп, җырлашып, таңга хәтле утырабыздыр бит инде бүген. Сез ризамы? Инде таң бүген үзенчәлекле булачак, ул кичке сәгать 11:00 тирәсендә җитәр, Алла бирсә. Менә алкышларга килгәндә кемдер уйлый, кул чабый микән, юк микән дип, шулай бит инде, әйеме? Монсы арырак җырлады, кул чабыйга, монсына чапмасак та ярый дип уйлап утырмагыз. Чөнки кул чабуның аның үзенең бер сире бар икән. Күп йөргәчтән инде шул серләргә төшенергә тырышасың, тормышта ниндидер бу адым атлаган саен ниндидер үзенчәлеге бардыр дип атлыйбыз. Шулай бит. Менә кул чабуның да шундый үзенең сире бар икән, хөрмәтле тамашачылар. Кулда шундый нокталар бар икән. Бүген безнең бүтән органнарыбызга кагылышлы нокталар бар икән. Сез шуны белә идегезме? Әйе. Кайда гына шунда тагы инде безнең шушылай итеп, нык итеп сугыла, ул бүтән безнең тәннәребезгә сихәт булып массаж була икән. Шуның өчен бүген рәхәтләнеп, кул чабып, сәламәтләнеп утырыгыз. Сезгә инде сәламәтлек, безгә инде алкышлар, хөрмәтле тамашачылар. Шушылай итеп без инде концертыбызны башлап җибәрдек. Бүген менә шушындый белдерүне күргәчтән инде һәрвакытны да әйтә уйлыйбыз бит инде. Нинди концерт икән, кемнәр килә икән инде, нишләп йөриләр микән, бөтен җирдә куерга урыннар бетер микән, әллә тагын әзрәк акчалары җитми микән берәр нәрсәгә. Шулаймы, тамашачылар? Белдерүне күргәч шулай бит инде, әйме? Нинди җырларлар микән, кемнәр килерләр икән, әйбәт җырларлар микән, юк микән? Biz bugün hürmetli tamaşaçılar, hürmetli bizim yaktaşlarımız, hürmetli bizim tamaşaçılarımız, менә siz bizni üstədiniz şuşu səhnədə. Менә biz bugün qulumuzdan kelgan barısında şuşu səhnəgə sizgə күрсәтергә һәм сезнең белән бүлешергә. Сезгә минең яратып башкарган җырым туганнар. Şavullar siz çeşkədir.
Ташашалар. Енді сіздің білен шушылай тұрып, жырлашқанда еске түсіп кетті. Міне ойлап тұрғаннардыр енді. Ойлап тұрғаннардыр деп өзімізді шылай деп ойлайбыз енді. Нешлеп қаман жырлап үйрейлер екен. Бүтін шешлей бөлмеге аштың шушылай жырлата екен. Башта сыйыр арасында жырладық, андан қылыпларға шығып жырладық. Қазір енді міне сіз шеп жырлай деген шышы сәхнелерге алынған болдық. Енді шушылай деп жырлай тұрғаштың енді концертлар білеміз шығып кеттік те, бізден сұрайлар. Сіздің ғайлеңіз бар ма, балаларыңыз бар ма, еріміз бар ма? Шынапта енді сіздің білуіңізше, шынапта біздің ғайлемізде 3 ұлымыз бар. Енді сыйырларға келгенде сыйырлар да бар. Сыйырларны, молларны қараймыз да, ерлеріне ішке азатамыз да. Олай дегенде, міне терияқлардан сұрап шықтым, шаранда нешектір білмеймін, чүнки мен шаранда ішлемеймін. Міне біздің ауылда глава администрация білен ұрышылап еткенде, қожалық башлықларынан башқа ерлер қалмады, шаранда нешек. Шылай міне, Сібірге ұзаттық. Сізде де шылай ма? Шылай міне, güzel sizde, bizde de şılay ақы дұрыс ішлейбіз екен. Міне шылай тұрып ішлерге жібереміз де, халық айтмышлай, малның күтуде болуы, ерінің іште болуы дейміз де, кетеміз шышлай айтып жырларға. Қазір енді сіздің иқтибарыңызға бек яратып башқарған жырларының бірісі, сіз яратып тырнаған жырларының бірісі, рысқалық жырларының бірісі, в горнице. Барымызға келгенше.
туған якларыбызда тұрабыз. Кім генә туса да, кайда гына булсак та, һәрберебезнең дә туган як бара. Туган якларга кайтып, туган якларга барып, без илһамланып, шушы дөньяда яшәргә дәртләребезне өстәп, емләнеп, тулыланып китәбез. Шул туган яклары һәр вакытында булсыннар. Без туган якларга кайтып, кайда гына булса да кеше, чит илдәме ул, чит яктамы, кайда гына булса да үзенең ягына кайтырга, туганнары белән күрешергә тырыша. Без инде үзебезнең Башкортстаныбызда, Шаран якларында, туган якларында яшик. Һәм инде кайткан барлык Шаран якларында туып үскән кешеләрне каршы алып, һәм аларны илһамландырып, дәртләндереп, тагын да шулай аларны озатып һәм каршы алып калыйк. Туган як турында үзебез турында җырлайык әле. Birinchi chiqqan bilanlarda tugunda kutilordan ishorab turaman. Yara kutimiz men chiqqandan mendan so'ng siz de chiqarsiz. Hurmatli do'stlar, mana shuni aytib o'tasim keladi. Bugungi 9-aprel kun 2014-yil kechki soat 9 bizning umrda
бүтән бер вакытны да кабатланмаячак. Без аны ничек кенә үткәрсәк тә, иртәгә дип уйлыйдыр, берсеккә, ул кире кайталмый икән. Шуның өчен әлеге вакытта без шушы залда барыбыз да җыелганбыз икән. Димәк, без шушы вакытта бергә булырга тиеш. Бергә шатланып, дәртләнеп, күңелләребезне тутырып, матурлык белән бер-беребезне күреп, елмаешып, матур итеп яшик әле, хөрмәтле безнең тамашачыларыбыз. Алкышлар сезгә. Без сәхнәгә чакырабыз безнең шушы төркемебезне ныгытып, дәртләндереп йөртүче җырчыны. Сәхнәгә гашыйк булган кешене. Хөрмәтле тамашачылар, күкрәкләрегезне түгел, түшләрегезне ачып куйгыз, сәхнәдә Ишат Исафетдинов!
Yanqınayında söyleşip turdik şol turda bir bala sadiktan qaytqanda ekan aytay ekan atiyanilarga. Mine siz meni gil oldap kelgansiz. Bilem men o'zimning qo'yan chiqqanimni. Siz menga kebsti orasidan, qo'sh orasidan deb aytdingiz, deb aytay ekan. Mine ertaga balalar bog'chasina borg'ashdan qo'yan kirganimni bilib qaytaman deb aytdi dey. Tahminimde bir shunday qiziq birinchi klass bolalari darsda o'tiralar ekan, obilari kirganda, so'ylari ekan o'qitishi obisi. Birinchi partada Shomil o'tirar ekan. Shomil birga birini qo'shqash nishag'la. Ikki obi deb aytadi. Ortdagi partada Komil o'tirar ekan. Komil ikkiga ikkini qo'shqash nishag'la. Eshitilmay obi bir narsa deb aytar ekan. Niçin eshitilmasin? Ikkiga ikkini qo'shqash nishag'la. Bir-birdan eshitilmay obi mana o'zing o'tirib qarali deb aytar ekan. Shundan o'qitish obi borib o'tirgan endi Komil chiqqan taqta oldina ham aytar ekan. Oy, sen ko'rshi G'oliyapaga keluvdan qo'yishdan to'xtaysan deb aytadi. Komil menda bir-birida eshitilmaydi deb aytdi. Mana shu shunday qiziqlar. Endi bunisi endi shin bo'lgan holni endi sizga so'ylab o'tasim kelar. Bizning endi bolalar shunday maktablarda tug'an tillar o'talar bit endi bizda endi masalan bozg'ada tug'an til totor tilini o'ranalar. Endi hozir zamon shunday o'zinchalikli bolalar nishlabdir rus tilida so'zlashalar. Sizda da shulaymi? Olda da mana shunday endi kompyuter zamoni bo'lganmi endi nishlabdir rus tilida so'zlashalar. Endi albatta dars hozirlay boshlag'achda boshda totor tilini söylegince Rusça anlatamiz, переводить etamiz degan so'zni anlatar. Tajriba etdim Totorshadan Ruschaga. Ular men aytam bu радость. Что такое радость demin? Ikkini o'ylab turmaydi, когда pensiya dayut dey. Gil timsiz qoldim, rahatlanib kuldik. Ikkinchi kuni endi bizning ko'rshilar abi bilan baba yashilar. Ikkinchi kuni bog'chaga chiqdikda endi shulay barangilar qurab jiyib yuribmiz. Bog'chaning ortida ko'rshi boboy o'tira, abi chiqqanda qishqiraydi. Keleli boboy keleli deb qishqira. Shundan mening o'g'lim aytdi, "Anidi onada ko'rshiga radis keltirganlar" dey. U oyning 17-si, Bosniyada 17-si taratalar ekan radisni. Sharanda alaytirib taratalarmi? Taratalarmi radisni sizda? Nechasi? Ishimini, direktlarni mana shu biz yozib boramiz shularni. Qo'y siyaqlar radis taratalar shu yoqqa borga deb o'ylashdi endi. Mana shu shulay aytib, hurmatli do'stlar, radis kelganda borimizda ketamiz. Shulay bit. Albatta endi ular da keta, ularga bolalar endi bilan narsa ishlaydi. Ama endi bigrakda balkilar quvondilar. Shulay aytib biz sahnaga chaqiramiz, hurmatli do'stlar. Bizning shu turkumimizning eng yarjirchisi. Endi o'zi sizga radis keltiradigan kishi. Bizning bugungi kunni shu turkumimizda big motor jirchi, yer jirchi Ilnur Savin.
Səhnəmizə mında tamaşaga kilgəndə bik rəhmət. Hazır indi siz barınızda bilən jır, Tatar xalq jırı, almaşları. Kişiге her vakit nedir жетмей. Қора икмәк булса ак жетмей. Шуышып йөргәндә аяк жетмей. Җәю йөргәндә аты жетмей. Аты булса машинасы жетмей, күк жетмей, планета жетмей. Кешегә һәр вакыт нидер жетмей.
Lakin şul kişiga koysa bina hakka gayip ko'taribmi. G'amsizlikdan joni ishibmi. Oqni da qop, qaraga bo'yab, motorni da yemsiz ko'rganda, ul kishiga bir so'z edi. Jon iritirlik nasida. Hurmatli tomoshabinlar, bek zo'r ehtirom bilan, bek zo'r yoratuv bilan biz sahnaga boribizda birgalashib shoqiramiz. Biz yoratib, ham endi kutib olgan yigitni sahnada To'rxon yigiti Ilgiz Yomaliyev. Sayrası Mehmet İymiş verin ileydi sayrası Elle iste Başakı yolları Salavattu bekir Kumelim hayalları Sandılaşı yürekmine sayrarlar Sayrarlar celalında
Oynar uzun oynar Kızdırasın konumunu Yandır bile yandır oynar Bıraktı uşağını Oynar senin şeylerine Oynar uşağını Yandır bile yandır oynar Bıraktı uşağını Oynar senin şeylerine Oynar uşağını Oynar uzun oynar şey şemre Merhamet gelişe baba Ağız pişkenge kure Yandır beni yandır oynar Merhamet uşağına Oynar senin şeylerine Oynar uşağına Yandır beni yandır oynar Merhamet uşağına Oynar senin şeylerine Oynar uşağına Oynar senin şeylerine Oynar uşağına Oynar uşağına İlgiz Yamaliyev. İlgiz Yamaliyev. Yamaliyev İlgiz. Zor rahmet. Allah'a şükür. Mene korap turamda çıkkan sayın zalda kişi kubeygen kibik. Mene şulay mı ol? Şundap da şulay mı? Siz hele ikişer kuruna başladınız. İli zal şundap da şulay kibik. Ona indi kelgende mene hürmetli dostlar, men tamaşaçılar sizge qarayım evet. Mene bizning rayonimizning turli yoqning eng irileri munda. Siz necha o'ylaysiz? Mene shulay bugun rohatlanib o'tirayıq, jırlayıq. Endi siz bizden sıragan ediniz konsertni başlaganda bo'laklar bo'ladimi? Nindi bo'laklar degan sıragan bizning tomoshachilar bo'ldi. Albatta bo'laklar bo'ladi. Mening endi sizga birgina so'ragim bor. Bo'laklarni olirga yaratasizmi? Alla berilga yaratasizmi? Berilga va olirga va. Shulaymi? Bek yaxshi. Chunki bo'lakni olganda u o'zi bir rahat. Endi bo'lakni berganda ming rahat. Chunki ko'pmi kishiga shohlik yetirasan. Hurmatli tomoshachilar, bir-birimizga bo'laklar berib, ko'rshilarni bo'laklab, bayramlar bilan shushlar motorlar boshlab jiberdik bu yilgi yilimizni. Yangi yillar 8-mart bayramlari, endi yigitlar bayrami, hozir endi yoz bayrami, bugun endi bizning shu turkumning Shoranda bayrami. Hurmatli do'stlar, sahnaga biz chaqiramiz shu turkumimizning yetakchisi. Endi kulturada endi burun surib ishlovchi bizning xonimimizni sahnada Raysa xonim Demyanova. Esenmisiz bigara ko'psiz ketgan sahnadan qarag'ash zalda ene turli o'rinda yo'q, Allohga shukr. Aytdi bitsida irileri kelgan dedi. Rahmat shunday bilan bugun bizning shu yubiley konsertimizga, chunki 25-dekabrda biz shu turkum bilan yurganga 5 yil o'tib da ketgan. Qarab turganda bek osmaq, shunday ko'pmi sular, ko'pmi kunlar o'tgan, yillar o'tgan ekan. Bizning turkum boshlanganda biz 15 lab kishi edik. Shundan chekib qo'ydik mekan konsertlarni. Elimda 5 kishini qo'yib bitirib bo'lmay. Kecha biz Oqqalda konsert qo'ydik. 4 kishi konsert qo'ydik. Bilsangiz 2 soat yarımda kishga bitirdik. Onda da yarısı qoldi konsertni. Mana bugungi tomoshabimizga shunday rahmat aytasiz kelar. Nendek motor etib o'tirasiz shu yoz bayramida, yoz kunlarida. Sizga barig'izga da tozalik, shodliklar tilaylik. Endi hozir kushtanashlar deydi men. Kushtanashlar bek ko'p bugun berilgan. Barmikan zalda bizning eng ulug' tomoshachi aytik, ona bugun 100 yoshda. 90ga to'shik 100 desangiz ko'p deysizlar.
Утар ауылында қылғанда 88 яшьлек әбейбіз шығып бейіп күштәләшіні алмасын ма? 90 болмады 80-ге түшік ме? 80-нікі де yok ма? Ну-ка кім ол? Әйдәгіз әлі сәхнаға шақырық шол ең ұлы тамашашыбызны. Құлшағып, қая ол? Сіздер ең бірінші келген тамашашыбыз. Шиткер парамағыз, сіз бетінде ол сіз. Yok, сиға 80 яшы ғалі отырып тұр. Олдашма. Рауэл теккен отырсын, шайырма. Ne, ismini unuttum indi. Рахим етеміз, сіздер енді ең ұлышы. Шылай ма? Құлшабабыз ең ұлы тамашашыбызға. Қына, она бетінде ұлы обыйлар келгені бұл концертқа. Шылай ерерге ястын, шылай концерттарға барға ястын. Құлшабабыз. İsmini sıramayayım, Əbu Zərabi kəlimini biləm. Ağıllarda tutam da ismini süreyim. Əmin biləm seni Əbu Zərabi. Əbu Zərabi, mına şunda vurulup, şu tamaşaçılarga bir iki söz eytəsiniz kelmeymi? Bugün aytası keler, agar da kishi bilan qizg'an bo'lsang, hozir bu vaqtda bitadi. Yo'q, qulg'inash yo'qdir. Rahmat, butuningizda yurishqansiz, har vaqtda shunday bo'lasiz. Birdamlik, nechuk deb aytaylik, shunday vaqtda birga tinchlik qilib, toza bo'ladi tajriba. Butunning shu. Zərabi, kelganiga rahmat. Sizga 100 so'mni kelib qaytaraman deb opa bilan birga ishlaysiz. Bizni iskalib, yarama? O'zingiz takririz. Обязательно, консультация sizga boramiz birgalab. Rahmat Əbu Zərabiga. Uzun ömür, to'g'riliq, shodlik tilayman. Aslında tasavvur bo'ladimi? Hozir ishga boshlaydi. Без вопроса. Rahmat Əbu Zərabi, rahmat. Qo'shamamiz ikki tomoshachiga. Endi zalımızda var miken? Əbu Zərabi'ni zaten indi. Qo'shamig indi tag'liq qilma. Rahmat Əbu Zərabiga. Eng yosh tomoshachiimiz bormi? Aytdik ama bugün 1 yosh değil. Yok mu? 2 yosh, 3, 4. Lena seni kadrin deymi? Buydan bala ko'rmayman. Tağa qo'ya bor. Eng yosh tomoshachi necha yashama? 7? Alenaga 6? Qo'ysiz birinchi, aylangiz. Ishingiz 8 yara, ila balalarni chaqirib g'animda. Birov. İkili. Buna sizde bile keyiflidir bugünge. Eydi. Bana tamam ben umarımda konuşamamız yaşlamasılarımızga. Kelmeysin mi ne? Eylem mi neydi? İsmin işi geldi? Güzel. Bu okuyorum, Gülfiye de betesin kine. Güzel. Neşinci klasta okuyorsunuz? Ciddi. Kız kaç gün bulasın? Bilmeyeyim. Bilemedim hala. Papama mı nerse ihtiyaç unutmuyorsun mu? Aynen. Şulay, olalar şulay. Gülfiye rahmet. Gülfiye Hanım biz indi bilemiz şu sahneden işe yıl hazır indi ol bizge. Skripkası bile konulaştıra. Indi daha bir kızını soruyor. Как тебя зовут? Арина. Сколько тебе? 6. В садик ходишь? Да. Маму любишь? Да. Кто будешь ты, когда взрослеешь? Воспитательницей. Кто? Воспитатель. Ты себя воспитательница. Так что это хорошо. Kızlar, iyi yaş tamaşaçılarımızdan konuşalım. Rahmet. Vоспитательница buldu, mısın bilmedi yani koysun narsalar. Üskeş mamı bile papa koya kişiler jide, şimdi okuğa kirteler. Dürüst bit hazır şulay durmuşsun. Endi barımız olda iş buğun kilgen. Enisi, kızı, ınığı. Şundiler var mı? Rahim etemiz. Rahim etemiz konuşamamız edek. İş buğuna.
Onu kişilere vermeyin birem. Eyda bulayrak geliniz. Rahmet. Mına şaşlay sahnəyə minganiz için. Opa isminiz nişiге? Benim ismim Flore. Flora opa sizge nişi yaş? Mine 80 yaş. Flora 80 yaşga жетіп, концертқа келіп, сахнаға бейіп қарағыздар, барағыздар. Қол шабайға Flora опаға! Ғалияны білеміз, енді ол бізді отдықта неше тойы бей білем, енді Flora опа білем, неше енді білмейм дей. Мына шыршыла үйрейбіз, енді сенің анағың білен әрләмейсің бі біз аны 12-де дап қайтабыз, 1-де дап қайтабыз. Flora опа сен... Flora опа сен... Ғалия бір кісі айтасың кен? Ғалия біз сен рахмет айтасыз келеміз шынки Илнұр шындай матыр жыршы, шындай матыр ұлы істіргенсің, әйбәт етіп ұқытып ертесің. Әне қырда нешік яшамыз кейінді бұл дүниеде, шатлықта бәғітті яшар үйесің. Үш болға күн шабамыз ұзырғы бір шатлы бәғіттер еліп кіна тұрсын. Рахмет Flora, қызларыға, ұлықларыға. Тағы шышлай ішірашыға ястын. Тағы бір бейіп кетеміз ме? Жоқ ма, бұлды ма? Қол шабайық. Düşsünler yine düşsünler. 80 yaşlık Flora opa. Yamadan da kılşabı gari. Rahmet Flora opa. Var bir gün bugün zalda tuğan günleri. Qaysı kızın tuğan günü? Kişi. Yara bugün bulmasa apriller koyda ol apriller. Birau deydi sahnaga minatır. Eydi. Yolundurmayın deydi. Daha kimlerin tuğan günleri? Gülfine yok mu? Gülfine'nin imanı bugün tuğan günü. Afisyen şakırda kilmeğen iğne varam etmegen. Daha kimdeki? Tuğan günler. Kilinde tuğan günlüydü mi? Güzel. Korka ol menergen jitekle bak mene bir elim yana, пожалуйста. İdeyi kap ki? Emin özüm tuşakam da. Askere стыдно думаем, Митушка. 80 yaşlık Flora опамды десін келмейсің қырыма. Неужели я такая страшная? Келінді, қол шабамыз. Güzel kurtalım, kuyak kurtalım. Келінді. Adım da kuvasalar minanılar. Şuna yolda karışım. Selam, haberinizi. Aldaşan benim 8. kapta tuğum. Yara. Yazılı oğuna kişi. Ай, паспорт уже все, Синаны не освобождается. İsmi нешеге екен bu егітнің? Фирзаты. Фирзат. Сен неше яш болды? 18? В душе я. А так? Да, единственное. О, красивое золото камень сюда. Спасибо за улы, конечно, имя. Золото. Фирзат Синаны міне білекегіне күштенеш. Бізді şeyler içersiz güzel bilen. Endi sana nerse tilek? Tozalıq. Qalğanı sen zaraboты, şuna bit. Rahmet, bir iki söz eyleyin. Нәрсе етемекенді. Қадір тамашашылар, рахмет сіздің келуіңізге, мені құттықтауыңызға. Получилось так білмеймін, орысшалап еткенде. Нәрсе етейін енді. Көбірек жүрсіңдер енді шындай өзіміздің башылаған артистларға біз енді атушы келер. Кіші көп болса көңілдер әкмейтін. Шул тілек тамашашыларға. Güzelge nerse eylesin? Қайтқайшын әрлейм. Ne için? Eytin de ya тебя люблю деген бұл енді. Yok, қызыл тез оңау, аны бақырып жүрмейдер. Ya Rahmet, Rahmet şişlay tuğan günlerin bilesiniz. Kutlayın. Endi hürmetli dostlar. Başkalar tuğan günler yok mu? April'de. Yara bulmasa Fizrat qarına jırlayım hazır. Fizrat bu jır senin için. Kabul etip al. Hem varırızda başlay var. Mişbay xili. Bilgenler mi yapmıştır canlar? Bir yerge şarkı borcum yap.
дәртләр аккан су кебек. Тыныч булайык, шат булайык, бәхетле булайык, бай торайык. Рәйсә Демьянова! Демьянова Рәйсә! Зур рәхмәт. Менә шулай инде күчтән эшләр алгаштан рәхәтләнеп китте, йөзләрегез алсуланып киткән. Ямләнеп киткәнсез, хәзер инде сезләргә кунакларга барабыз, шулай бит? Аллаһка шөкер, шулай итеп ризыкларыбыз киң булсын. Хөрмәтле дуслар, яшәгәннәр икән дөньяда бер бабай. Урамнан китеп баралар икән дә, ишәккә утырткан икән оныгын, ишәк, оныгы һәм бабай китеп баралар икән. Һәм каршыга халык килә икән. Эй, оныгын тәрбияләгән, бигрәк әдәпсез бабай җыйып бара, үзе ишәк өстендә дип әйтә икән. Бабай аптыраган хәзер, оныгын төшергән дә, үзе менеп утырган икән. Хәзер тагын баралар икән, каршыга халык килә икән. Эй, каралы җүнсез бабай, мискин бала көчкә кырыннан атлап бара, үзе ишәк өстенә утырып куйган. Бигрәк җүнсез адәм икән бу, моны немедленно попечительский советка әйтергә кирәк дип әйтәләр икән. Хәзер бабай аптыраган да, ишәк өстенә бабай белән оныгы икесе менеп утырганнар икән. Хәзер китеп баралар икән бергәләшеп. Тагын халык килә икән каршыга. Эй, җүнсезләр, каралы ишәкне мыскыл итәләр, икәүләп менеп утырганнар, хайваннар дип әйтәләр икән. Хәзер аптыраганнар, икәүләшеп төшкәннәр дә, хәзер бабай ишәкне җилкәсенә куеп китеп баралар икән. Тагын халык килә икән каршыларына. Эй, мәҗнүн, каралы ишәкне үзенең җилкәсенә утырткан дип әйтеп, бабайдан көләләр икән. Хөрмәтле тамашачылар, менә бу сездә, аның төбе шунда. Кеше үзе ничек уйлый, шулай яшәргә кирәк. Әмма ләкин тәртип белән. Шулай инде, дөресен әйткәндә, чынлапта яхшылыкка үрәнергә ул вакыт кирәк. Юнсезлегә үрәнергә кирәкми. Нишләптер ул үзеннән үзе була. Шуның өчен без үрәнеп яшигәле. Яхшылыкка үрәнеп яшигәле. Матур җырлар җырлыйк, алкышлап сәхнәгә безнең җырчыларыбызны чакырыйк. Сәхнәгә Теләүле егете, Шаран егете, Илшат Инсафутдинов.
çeşkeler, şahi çeşkeler, roz çeşkeler, roz çeşkeler. Gidermem yanlarına, yara kullandı anılarsam, bu sazar kapılarına. Bu bizim çeşkelerin, varsın altısınlar. Buraya gider çeşkelerin, yüreğin yaldınları, yüreğin yaldınları.
faydasız Mesele doğal bir endişem de faydasız Üzlü yüzlü yaşlı fine vardığından yürüner Faydasız kuyruğu gider kuyruğuna girer Üzlü yüzlü yaşlı fine vardığından yürüner Faydasız
Gülşah İnsafettina. İnsafettina Gülşah. Zor rahmat. Hürmetli dostlar, yaşaganlar ekan ish ul. Әтиләре чакырып алганда, улларына васият әйтә икән. Улы улым, син һәрбер авылда йорт сал дип әйтә икән. Икенче улын чакырып алган, син улым көндә тәмле аша дип әйтә икән. Өченче улын чакырган, син улым көндә өйлән дип әйтә икән. Шулай дип әйткән дә әтиләре бу дөнья белән хушлашкан икән. Хәзер бу егетләр аптырашта калганнар. Нәрсә әйтәсе килде икән безнең әтинең? Авылга акыл иясе килеп кергән. Әлбәттә, улар инде аңа йөгереп барганнар да, улы кергән дә сорый икән. Минең әтием миңа һәрбер авылда йорт салырга кушты дип әйтә икән. Ул сиңа һәрбер авылда якын дустың булсын дигәнне аңлаткан дигән. Икенче улы кергән. Ул миңа көндә тәмле ашарга кушты дигән. Әгәр дә син иртән чыгып китеп көннең үзенә хезмәт итсәң, эшләп йөрсәң, кичтән кайтып кергәчтен, кара икмәктән дә тәмле әйбер булмас дигән. Өченче улы кергән, ул миңа көндә өйләнергә кушты дип әйтә икән. Гаилә корып, көннең үзенә хезмәт итсәң, гаиләң турында хәстәрләп йөрсәң, кич белән йортыңа кайтып кергәчтен, хәләл җефетеңне күргәчтен сагынып, көндә өйләнгән кебек булырсың дигән. Хөрмәтле тамашачылар, һәрбер авылда йорт салып, көндә тәмле ашап, көндә өйләник әле. Хөрмәтле дусларыбыз, хәзер тагын да сәхнәгә чакырабыз. Безнең яшь җырчыбызны, яшь талантыбызны, көчле җырчыбызны Илдар Сафин. Başlarında bir hizmetsiz miskenin Ettiğim umuşları Ulanın kişleri Bir organın çağında En yerinde şahına Başlarını sağır için Oydan tuğan yoluna Ellerde makurlar Ellerde makurlar
Uzun rəhmət. Hazır siz barınız da bilgən cırız sanatda. Oğa düvengegine. Yarı tağlar bulmağamın. Көңілем биіккеміне. Tağlarının bit koysısı da. Qaraytik көккегіне. Yarı dengiz bulmağamın. Yorsuğun көккегіне. Dengizler bit yaşıra. Байлығын tükkegine. Sinem min tağlarga. Yılgaga qaray-qaray. Bəlekey gine bulsak da. Kişi bulğanbız yarı. Sahnede İlgiz Kamaliyev.
Ямалиев Илгиз! Илгиз Ямалиев! Рахмет. Юк. Кетем. Күлнің тамам рәті бітті, шықшыланды сосы бітті, деді үрдәк. Кетем. Аққыш күліне көшем. Онсын білдік, бұл қақта сен көптен айтасың дейді бақа. Орпсыныңды нешлетесің? Өзің біле аласың ма? Мында қолдырасың ма? Сен нәрсе, шайырасың ма? Өткірсізге шет енесі. Олай бөліне оламысың? Жаны есі. Олай бұлғаш аңлашылды. Сен көшек барғаш, көзің көрір. Аққыш күліне шуындай халға келер. Сіздің білен біргелешіп шайырып ойнарға сәхнеге біз шоқырабыз. Көштен әшерін торатырға Рейсия ханым Демьянова. Көбейчі көштен әшіп алдылар да никак торатып бітіре алмайым. Қазір шының үшін сізге мен вопрослар берем. Бушқа түгіл көштен әшілер сіздікіде. Құлақларыңызны тұрғызып тұрғыз давайте. Русша ғана оқимен де ярама. Бұл табышмақлар, загадки. Чтобы спереди погладить, сзади нужно полизать. Что такое? Правильно. Күштелі шағыра келерген ұтмағыз. Қазір барығызында шақырам ярама. Кругом полоса, посередине колбаса. Қоя күлесіз. Қызық қынауы да нәрсе түгіл. Ну-ка, нәрсе ол? Кругом полоса, посередине колбаса. Қырда усе. Кукуруза, правильно. Әлі нәрсе ойламағыз енді? Мен әлемәлер етмейм сізге. То холодный, то висящий, то горящий, то стоящий. Ну-ка, үйіңіздің барысында да көбісінде бар қазір. Душ, правильно. Туда-сюда и обратно, и тебе, и мне приятно. Качели, правильно. Что ты смотришь на меня? Раздевайся, я готова. Врач. Йок. Врач. Йок. Ну-ка. Йок. Что ты смотришь на меня? Раздевайся, я готова. Кровать. Веселая волосатая головка за щеку заходит ловко. Иртен тұрғаш не шлисіз? Знаешь, правильно. В темной комнате на белой простыне 2 часа удовольствия. Кино, правильно. Не хрень, не морковка, а красная головка. Нәрсе ол? Яшшақта кім бұлдық біз? Пионер в пилотке. Сзади подошел, сунул и пошел. Тапочки, правильно. Нәрсе ойлап отырмағыз, қарағылы мұныңдана. Мені, бүк мені, қоты нәрсем бар менім, қоты нәрсем ішінде, тотлы нәрсем бар менім. Мен мұны айтканым бар енді, көбігіз біле. Ну-ка. Нәрсе ол? Мені, бүк мені, қоты нәрсем бар менім, қоты нәрсем ішінде, тотлы нәрсем бар менім. Парманда кімдір айтты? Ну-ка, ошы тұрған әйбір? Нәрсе ол? Білмәдіңіз, шиклеуік. Күштәнәш өзіме. Өзі жынды, өзі жалды, өзі ерлер бұтар астында. Шайармағыз енді қаралы. Оат! Ну-ка, кімдер күштәнәш алыға келегіз әлі? Кімдер әйтті менім яңға? Кімдер әйтті менім яңға?
başına verem. Daha kaysınız kaldı. Ot dediniz kaysınız. Gülşehir'in adını siz nersedir ettiniz. Gülşehir'in adını koykaş demleyip şey için biznes kalın. Rahmet sizge. Endi var mıken bugün bizim zalda yaş barlar, kavuşkanlar diye bir yıl. Yok mu şundaylar? Yok, bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, uzaktan düşem takda. Kavuşkanlarınızga 50 yıl kimler var? 45, 50 yıl var, koya o. Abi zarabı bilebilir mi? Geçey. Hazır. Kulşabamız yaş barlarga. Ravi iltip güne güle. Abi zarabı, tuta uzikile yapayım. Yaş barlarga kulşabı gale. Eğildi. Siz rakpaya koyduk vatanımı. Siz yaş barlar deyip şakırayın diyeniyim. Bugün resimlerimi düşürü albino var yaş barlar. Mene siz çıkıp onda biytem, sizge jışırlayım. Yaraşık mı albino ondağına biyizler. Yaş barlar, barlarga en matırcı kabul etip alınız. Bize Rabbim bu sizge yaşlıyız niskavanızdan yarama. Vatanıma
Tağında güçtenişlerim var, tizgine mine 4 kız gerek idi. Jitizleri de yaray, jitiz olmağım da yaray. Jırlatmayayım da, büyütmeyeyim da. 4 kız tizgine edekiz. Güçteniş, güzel kilemeyin, oturmadı. Eyle. Tiz dolu. Güçerin atın edekiz. İyi olsun eyle onu yıgalı. Elini seçletim, jırlatmayayım da, büyütmeyeyim da. İki oğula, güzel. Güçerin atına, tamam. Lilia'yı gel, yürü tizgine ol. Albina, haydi. Nuka, edekiz indi. Kızlar vakitini susmayız. İrtege bir eşike oturağız. Tabii kimler? Müziğine jügür. Fenire yügür. Koyasın. Aliye sen de yarayın. Tiz balığı kız indi. Здрасте. Güzel işle oturasın, mine onu kilgen deyip duram. Bizim zalda kızlar yok mu neyi? Bыстро, müziğine. Jügür. Men bir narsada ishlatmayman, qara. Ikkov. Femzaki jivarali tizgina etib shular ikkisini. Как раз. Tizgina. Tiz bo'ling endi qara, qizlar. Vaqt o'ta ertaga bitishga siz mingta yo'qlarga ma'lum meningizda. Shu bo'ldi. Qo'yatam birov. Lilia keladi. Lilia, ular uxlab ketgan endi. Lilia, bu menda. Qara, bu men kelindi. Bыстро qizlar. Qara, nega motor qizlar o'tiradi? Qara qizlar. Albina. Вот так, qora yo'lindiralar. Men ella narsa ishlatam deyarsin. Qo'shavamiz eng motor choraning qizlarni. Yoz bittirasiz, menga yoz ko'rib qolar bizlar dramaturlar. Qizlar shunday zadaniya. Kim birinchi kelishimga ko'shtalash? Hozir zo'rg'a tushasizda yigitlarning kissasida narsa bor, shuni bilasiz. 1 2 3 поехали. Нәрселер атмындыңыз? Кісілер атқыпта құйғанларына шумен берген әйбірлерді. Самый богатая, самый последний келгенге күштенеш. Лигуші? Сіз Рахмет. Әйті қазір қызлар шынды задание. Бұл күштенешлерін берірсіз. Бермесеңіз кісіңізге сотсаңыз да ярай. Қазір түшесіз де қызлар егітлерінің бірер ботинкалар оқынасыз. 1 2 3. Отырып тұрмасын енді güzel, рахмет ойнағаш. Молодец, күшлей міндіргенім, рахмет. Потом түсірісіз. Енді қазір қыздар сізге шындай задание. Ана рәсілі ағынан шейді, ұрғытығыз ғанады. Қазір сізге шындай задание. Егітлердің кепкаларына қынайсыз. 1 2 3, поехали. İkisiler жеңуші шуғай бейт.
Duyum bilen kılıç güzlerdir Yuklu kalkam seni dinliyorum Bana karşı yürüp dilersiniz Eynlerde ormanlı yollar Yıldızlardan ince nurlar bugün Beyler beyler şişer yollar Bana karşı yürüp dilersiniz Eynlerde ormanlı yollar Yıldızlardan ince nurlar bugün Beyler beyler şişer yollar Ben annemler bugün Beyler beyler şişer yollar Min peygamber bulup bu açtım. Jirdegiler kılıp kaldılar. Olar kıldı, yeki firişteler kulaş yayıp karşı aldılar. Icmaklarga kirdim. Gıybret için tamuğumda kirip karadım. Hur kızları mahsus konsert kuydu. Huday Teala'ga yoradım. Jidi katın kuknin inlep yürüdüm. Kual dediler, bulsin ölümsüz. Yalgızıma ölümsüzlük nige, dostlarımdan başka köngülsüz. Elle artık rahatlıkka şıday olmay, üle yazdım içim puşkandan. Ey Tengrim, kabat jirge düşür. Ayırmasın meni tuğanlardan, ayırmasın meni dostlardan sizden. Sen versek kuzlar, usken jirin üzüler, kuşlar fayda
Əliyin varlığın bağlalar dədim, dağlığa gidedim, öpülüp yalvaran Allah'ını güdedim, sevme, sevme, yarlığa kimsetme, yollayla
Айры талларыға, сүйгенің қуақта сәттілерін, сүйгенің саңғылу қашыларыға, сүйгенің қуақта сәттілерін, сүйгенің саңғылу қашыларыға. Молодец, тағы бір жылы. Илшат Инсафутдинов, топмадымы? Мұз баян түгіліндік шашқыра жылдардан. Құрмет достар, ормадығыз мәлі. Концерт яртысы бітті. Қойтпейсіз ме? Яртысы бітті дейм. Әйді қазір сәхнаға біз Гүлфиялинатын шақырайық. Ол бір-екі сөз айтам деген еді. Гүлфиялинатымны рахим етегіз біздің сәхнабызға. Дорогие наши зрители, прежде всего от вашего имени хочется выразить огромные слова благодарности этому нашему творческому коллективу за такой замечательный и богатый содержанием концерт. Он заставил задуматься об истинных ценностях в этой жизни, о добре, любви, друзьях, родных, а главное, научил радоваться каждому мгновению в этой жизни. И мы хотя бы на некоторое время забыли о своих проблемах. Мне хочется поблагодарить вас за то, что вы, талант, подаренный Богом, дарите людям, нам. Вдохновляете нас. И вот после сегодняшнего концерта хочется любить, творить, дерзать, дружить, восхищаться, говорить друг другу комплименты, всех простить, все обиды забыть. Мне кажется, вы тоже это почувствовали, потому что каждая песня по-своему содержательна. Огромное спасибо вам. Желаю вам, главное, крепкого здоровья, творческих успехов, чтобы ваш оптимизм, ваш азарт и вот этот дух никогда не пропадал. Спасибо вам. И я очень рада, Раиса Нурловна, что именно как руководитель женсовета на территории Шаранского поселения вы являетесь активным организатором, участником вот данного ансамбля. И мне хочется пожелать, у нас сегодня всего в ансамбле 2 женщины. Я хочу видеть их много-много. Договорились? Давайте вовлечем их тоже. Спасибо вам. И хочется, значит, в честь вашего юбилея вручить большую награду, это грамота района, за активное участие всем вашим членам вашего творческого коллектива, за активную жизненную позицию, за активное участие в культурной жизни нашего района, грамоты. И пожелать еще раз успехов во всем. Награждается грамотой Третьяков Александр. Есть он у нас, да? Молодец. Пожалуйста, сюда. Александр Николаевич. Без него мы никуда. Незаменимый оператор у нас. Саша Третьяков, самый молодой участник ансамбля. Очень красиво стоит. Молодец. Гаримова Физалья тоже есть вроде, только я ее сегодня на сцене не видела. Где она? Она у нас не приболела. Ага, хорошо. Без нее тоже никуда. Деньги тоже считать надо, да? Конечно. Так. Иванова Светлана. Вот у кого чувство юмора, кому можно позавидовать. Спасибо. И, конечно же, изюминка нашего сегодняшнего концерта — Инсафутдинов Ильшат. Его скопировать невозможно. Якубов Расиль Аграмединович сегодня
должен был быть на сцене, но он на репетицию не успел, и его убрали. Вот так. Но он является тоже активным участником и стал у истоков этого ансамбля. Спасибо вам, Россия. Гүлфия Ринатовна, біз өстірдік ана, ол башта суд приставтан башлаған, ана отдел культура қойды, қадыр районға кетті. Шуңа күрі ана вақыты жоқ. Рахмет, Андрей И, конечно же, награждается почетной грамотой Демьянова Райса Нуруллиновна. Молодец. Ну и мне хочется вручить грамоту очень талантливому, очень яркому представителю вашего ансамбля Ямалиеву Ильгизу. Hürmetli dostlar, mene действительно aytib ketdi, şuşu Türküm'ün kanat astında mene Reysa Parvetegin, Reysa Nurul'una sahneye koşandır şakırıp, Eresleyde konsert koyuya geldiğin şakları oldu. Birge başlav jiberdik, şuşu biz mene aytgancha ko'plar edik. Olarga endi şuşu, olar bütünüsü de mene şu kadar san'atga g'oshiqlar. Bütün rayonda uğrap çıktılar, nişe tapar. Hazır indi yoluylar, Tirek'tagi rayonlar kalmadı, Bakalı, Şokmagı, Duymazı, narsa teskili. Olarga Türkiye oldagi şuşu san'at turmuşuna baktılar. Indi 5 yıl ötdi degeçten indi hazır ayakta baskan dep şutlayık indi. Olarga rahmat gina bildireti kile özümün yaklap. Oldagi turmuşunuzda Reysa Nurul'un kızlar sizge Türkiye bakıt, şotlık, böyle bakıtları şuşu zallarınız dolu bulup gel sizni yaratıp karşı alsınlar, yarayım mı? Buna şuşu seçkeni iki kızga berek, ikisine de pardalısında Svetlana Reysa Nurul'una kabul etip alırız. Bu sizde bakın. Я со своей стороны грамоту получил. Гульфия Ринатовна замечание принимаю. Если ваша нахерактика сюда это избавит. Что говоря, просто хотел бы попросить, если Миша найдет какой-нибудь. Есть, да? Давай. Bir aklı vardı o
шундый матур үзләренең җырларын, моңнарын сезгә бүләк иттеләр безнең талантлы җырчыбыз Тархан егете Илгиз Ямалиев. Инде безнең талантлы һәм көчле алдагы киләчәк көннәрендә уңышлар теләп калдырабыз Илнур Сабир. Безнең төркемебезнең җаны, тәне һәм инде безне дәртләндерүче Илшат Инсафетдинов.
шаратымыздың сатуғашы Басқия қызы Светлана Иванова. Құрметті достар, бүгін 26-шы концертімізді шушы районға дәрәді ұқтан қойдық. Тағында ерге ясым, тағында күжіршіге ясым. Сау болыңыз, исен сау болыңыз, исен тұрыңыз, бай болыңыз. Рахмет!